kagen ma mangin kagen khaseka ya I program masa le kahon ge na pathian mungkin na izong dingwa igama pathian mungkin lo na om hi khadinga hi nebuk taguk na te behin na zule sa kham the te igama I hor mang diu Jesus Christ landa gam separate administration itung dingdingo chi kahon ge rai namakai te ai kele philanthropic makai te hitaina tribe makai te hitale athian loin gam tung ding solo ding hi kumpi pate to pa belni yeu nau te I vui khia ma bangin adam lo ten ten ikin dam lo la ten ten len vui khedi chi la ka hon sia rai ki gen se on ke ni no me nau bang ten ki gen se on ke ni thu boy la boy om le heu tu ten gen khom ni I want some te len kin ak na din san hon ke ni chi ka hon ngen tang se ni Pinganiam ka kita kahon nge gai nang tuan tuan mi hiya khat suang gi lo ding hi himale ki u nau the ki pung khat ti hi mi na hon khaten pung khat a hon mu le bang le tu nia ki ken la ji yam si san tam zo de be la gi diam hum ta yu nau te tu ne he sa I fui bang fui non ke ling chi ma ma ya tu ni na athian gospel sia ka khata Jesus Christ ginna khat baptisma khat pathian khat pe ko mi ma bangin pathianin yai yu nau te igana tum tonin yai ta mi te zota te pathianin kum hatin kon bol ta hen kon ba ke hallelujah amen wa zo na pathian hon ta hen hallelujah